kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani سابق فضل شيخ فضل يكون ختامه مسك وما سابني ها fayda gonde ganda bu gandal sari gandal ngal islam yamiri e yimbe be sohlugol he mum gandal sari woni ganda islam ngal yamiri jangol qur'an jangol sunna e jangugol al ulum nafian nafode wona ko wayno gande korte wala mbileyu don do siko gande kono islam tabinaden gande mbileyu fiba watta dindo wona adi ko gande de ko wona gande islam tabintini wona gande korto en wala kaari kudol ma ko memta leydi den dahe wona den donde fami den don wona ko gande ste ganda islam woni tabintini den don de wani nafa mum te neddo fo mo haajore ngal gandal inshallah dum woni ko halda Sheikh Saba tafaddal mashkur alhamdulillah sallallahu wa sallam ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum جتي الله جبرات سبحانه وتعالى يولينا لارد محمد صلى الله عليه وسلم إذا يوتي كلمني فوق من دانغال كهاوري كدو هانده نتاده فستين دي كنغاند دا كدوم بونو إن ودي إدان فوق ميدان نتاده سيفتين دي كوي ميدن سيفتين دي مشيدان كدي باوين andude kadi hono mbaweten wurtinde diina men ka ko ɗum woni fandare façon ngal ɗo den tan so suɓe ɓe ganduɗa ko ɓen mbowɗen suɓade gara ɓe mbaɗana e ndeɗo jewte ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ganda e leydi he ɓeɗo ɓe ganda e leydi he si en cuɓima ko waɗi ni mana min e yingo am ni en cuɓima ko moƴƴi te noon miɗo andina kadi koɓe kaali ko ɗo hakkude maɓɓe e Allah o ɗum ɗon ko noon woniri eno laaɓi te noon haalulaji ɗi kadi ene famni yewtere nde haysi nde juutani kono ko saawi ko ene heewi eɗen poti jabde no wondema koɓe nura ko mana koɓe ɗaɓɓira ko gaddani en ɗum e kadi ɓe wetima hen haa ɓe mbawi en addande ɗeɗo jewte moƴƴe ɓe andi en naftorima ko yawti kone kadi e ɗon kitale jawtude ɗum ne fof en naftorima eɗen ciftara ko heewi hande ɓe kalani en ko ganduɗa waɗi hen ko ganduɗen waɗi hen ko ganduɗa kadi eɗen gandi kono en jejjiti ɓe ciftini en waɗi hen kadi ko ganduɗa en gandano hande ɓe ɓeydi en gandal mana wonani en ɓeydare e diina men he wonani en ɓeydare kadi e famde diina men ka wonani en ɓeydare e dow ɗum enen ɓe jarna wawaɓe yebde en tori Allah jamiraɗo subhanahu yoɓa ɓe ɓuuri moƴƴude e jebdi samde ɓe gacci golleji maɓɓe ɗi ɓe gacci ɓesgure maɓɓe ɗi ɓe gacci haajuji maɓɓe ɗi fof ari notade en e ngoɗo noddago en noddiri ɓen e kadi alhamdulillah ɗo he kombo ene woɗɗi woodi ko ganduɗa en gandano kono hande en ɓurtima ɓeydade e muɗum kadi e ɗum ɗon ko holliri diina ka ko beyi jangge en janggani fi famde diina o wonat ko heddi gili nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah jippini ngal ɗo nulal he makko ko adori ko o janggo e ɗum ɗon ko firti kala ko mbawata wadde he dewe he si tawi a alana ɗum gandal a famani no waɗirte ni wadde ɗum ha Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jaɓanama ɗen ɗon baɗe wonat ko heddi l'islam ko noon woniri ko lamdi ko yo en jangu mi wi'ani jooɗo tolniɗen ɗo goto fof yaha wi'a wondema jooɗo he less duɗal he embo jangga ɗum ɗon wawata kono neɗɗo o alhamdulillah Allah yeeɗi en ko heewi he anduɓe aɗa wawi lamdade nde Allah fininoyti fof sa hawrani he ɗiɗo kon hayso ko goto he mabɓe a hawran ɗum ɗon hata am lamdade joom on samne ko diina ma ka ko ɗum ɗo woni aduna ma he laharam ɗum ɗo woni fof neɗɗo fotani welsindade he affaire diina kala ko yewiti e diina eto gendoɗa ha mbawa famde diina maɗa ko famɗi hen fof ko mbawata wadde hen fof kono taw ɗi yaadi he lawol tawta kadi ɗi he ñiiɓi he dow gandal lamgal ko ɗum woni ko ganduɗa nafanma aduna nafma lahara kono so tawi baɗe ɗe ɗe mbaɗe tawta ɗum gandal ala hen ɗum ɗi en tampina
hani ɓeɗo seerenɓe hannde koɓe gaddani e ko ɗeɗo toɓɓe si a ndaari tigi tigi ɓe kaali ko ɗo ko geɗe ɗe ngannduɗa ene hulɓini samne wona min on wona an on wona oya nde mbiyata wondema si en ndaari en dartinima tigi tawat geɗe kewɗe ɗum eɗen keɓtoro ɗum eɗen mbaɗa ɗum e nder gurdam ta ndeke yo ko shirku ɗum moƴƴani Allah yiɗa ɗum e ko ɓuri bonde he boneji ɗi fof noon ko shirku deke neɗɗo ta aɗo wondi he shirku aɗo wurdi he muɗum si Allah ɓurani mo wallude hen fof neɗɗo o ko noon o notoroyto Allah e tawta woni battane bonɗe kono enen he heno jiireten ni wondema oɗo ko moƴƴo mbo juula kono wona juulo o fof daɗoyta wona juulo o fof daɗoyta ko saabi ɗum ɗon ko woni shirku o kala ko wona shirku noon ɗum ɗon e yurmede Allah nde ɗi wawi nden ɗon nde tawtuma mbawa lumbayde janggo kono shirku on ɗum ɗon yafantaki e ɗum ko lamdi ko gandal lamdi ko wittidde lamdi ko lamditade ha ndeke ɗe geɗe ɗe mbattaɗe ɗiyat gonga enen l'islam ari ɗo kono wona wondema gandal ngal ta ngal loƴi no feewi noon kadi janggoɓe ɓe kewano ko jo yimɓe ɓe puɗɗi janggoyde wadde enen he nduɗo tundu min ko jamiranmi hoore am jamiranmi musidal ngal guetoɗen jangginen ɓiɓɓe men ɓe e so tawi an a janggani so a janggini hen wallahi a daɗat saabi o mo jangguinɗa o sabine ɓiɗɗo ma o si o janggi Allah wallimo ha o janggi o faami ko o janggi ko o golliri ɗum wallahi o daɗat o dannuma saabi o ɓiɗɗo ma wadde gandal ngal toppitoɗen gandal ngal ceeɗe en mbawide foof janggoya kono haysugo goto e nder suudu he on yo o suuɓe oɗo nattine he jangde o janggoya inde Allah nde o faama kaɗo diina si o arti wonana en annora wonana en foyre nde ganduɗa ko nden wawata ustude ɗeɗo niɓe ɗe ko niɓe kewɗe 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 ay oustage en hay e banggue julgol ngol he hoore makko ɗum o haalani en julngu wona ko weeɗi julngu ko haalete ko e julngu heeɗi heewi de mi yiyani ngun julngu ngu neɗɗo o wawata julde tawta ombo dari ma ombo tuuri ma si wona ombo sujji o ronka haalde hunde kala baɗal ngal watte he nder julɓe woodi ko lamdi woodi ko haalete hen ɗum fof ko gandal lamdi ɗum ɗon fof ko gandal lamdi si tawi waɗi hen gueɗe bomɗen ɗon sa waɗani hen julnge ko ni wayi tan no a juulani ko ni wayi tan no a juulani sawne nelaɗo sallallah alih gorko o ari o juuli he yeeso makko o ari o salmini nelaɗo sal nelaɗo wimo hibito juul fillito julngu ma ngu o ari o juuli kadi ni o juulirno ni ko noon o juulti kadi nelaɗo wimo ya fillito juul a juulani ko noon o waɗi ha laabi tati o wondi Allah jamiraɗo subhanahu o wi o wawa si wona ni no o wowiri ni wono ko ɓuuri hewde he yimɓe hannde ko noon neɗɗo o fini weeti tan o yii mawɓe ɓe ko noon ɓe juulirta makko ne ko noon o juulirta kono wona wonde mbo ɗum janggi de wona wonde mbo ɗum janggi ko ni jiiru yimɓe ɓe juula kono neɗɗo o ne hay ñande wootere ɗum wonanani mi ɓittere wonanani mo anere nde o wawata arde o wiya nda min o lamdito hoore min no juulirami ko noon ne ndawana noon ɗi famɗi hen mo ganduɗa mo heɓa ngoɗo miijo so eɗen poti yurmede ko e meɗen tamne de tampere aduna nde muusi neɗɗo aduna o guila jibineɗa ha ɗo tolniɗa ɗo hande ko ɓuuri hewde hen jo ala ko heddi so wona seeɗa tawta neɗɗo o si yiya wiide ɗum ko mbatta ko fof ko mbaɗannoɗa ko fof mi yadani he laalo wono misal o gorko mo juulannoɗo he nder jullirdenal o yimbo min wona min wawa ko ɓuri ni ko ni mbawmi nelal sallah fuɗɗimo jangge waɗi hen ko o jangini o waɗi ɗen gueɗe jeetati ɗen ɗon gueɗe jeetati anduɓe ɓe fof ɓe kawri he konngol wondema ɗen gaccetake he julde ɗen ɗon koɗe dosɗe ɗen ɗe liɓetake ɗen hay gotal he majje sa acci tan a juulani o gorko ko ɗum o heɓtorano andi waktu okkata en wono fillade ɗen ɗon kono ko fi findinde ko e meɗen tan ganden diina wona ko weeɓi de ko naɓi diina wona caka memo hen seeɗa wona caka waɗe bakkiloɗen janggen ko ɓuuri famɗude fof surtout ko ari he nguɗo julngu eɗen gandi enen fof ko heɗo jibina ɗen kono eɗen gandi no juulirte neɗɗo o turima turagol ngol timmata si turtima turtagol ngol ne timmata sujji ɗum ɗon fof sikka ni ko express ɗum ene yaawi ha Allah andino ɗum julngu no woni ɗum soko ɗeɗo gueɗe takki wiyete ɗum neɗɗo yo janggu
mbawide jangga wona no woɓɓe jangirta ni no gitta suka naɓa ko heeɗuɗe heeɓe ñam wona noon mbiya kono hannde alhamdulillah Allah ɗen okki anduɓe lamdo neɗɗo si tawi tan aɗo lamdo a tampani lamdagol ngol wallahi a maydata he majjere wallahi a maydata he majjere tampere ma nde Allah yoɓanma te noon ko ɓooyi fof satti ɓili fof a yiyat gonga o wadde ko haalete ko hannde a naniri men ɗo gueɗe a naniri ustasuɓe ɗe gueɗe janngo ne a nanira ɗi wawi ko nanoyta ko e ko ɓeeɗo kaali ko wonta gotum kono ɗum hata accu ha gacca lamdagol ngol lamdo wayti fandare ma nde ko andude gonga o e yidde gonga o si Allah okkima gonga o kadi a regginat gonga o wallahi Allah okkan so bakkiloɗen jangguinen sukaɓe ɓe wiyani foof woɓɓe jangguine e métier kono woɓɓe hen kadi haysiko goto yo en toppito welani noon de jangguinde suka hande welade ko jangde nde hoore mum woni welande samne ko jangde nde ganduɗa ko Allah nde waɗante saabi Allah sa wi aɗa nde waɗana fi Allah e fi aduna tan a heɓta fami te noon nde ɗo jangde nde takata ha gona joom jawdi jangde nde okkatama kalis ayi wona on almami wona on ustas mo jiyata hande wonde mo mbiya o ko alɗuɗoma ko joom jawdi foof ko miskineɓe ko noon Allah addani en ngal ɗo gandal ko noonne kadi tawruɗen nulaɓe ɓe ko noonne tawruɗen sahabaɓe e koɓe mbawata wuurde he ɓe gonda e muɗum sutura Allah okkiɓe ɗum kono fi rende kaɗo diina ɗum sa wi aɗo miijo gueɗe aduna ɗe tigi hen a yiɗata wadde ko ɓuuri hewde hen sa yi hande janggo o ombo tampa ko wallitto on ɗon janggo ɗi famɗi ko wawatamo kadi suunude ɗum ko o watta ko ɗi famɗi haysi aɗo he muɗum hane aɗo muñani ɗum kono ko tampintema e haaloɓe min an de jangde nde huɓatano an hoko janggata onon si on jangi an hoko mbaɗoyi toon façon ɗiɗo haalulaji tan andi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa eno tampina janggo wadde ko ɓuuri hewde hen nokkuji men e ce men hen ɗi famɗi hen mbo jiiyata wonde oɗo jangi ha o ɓarni o jangi ha ko o jangi ko o ɗiggini o ruttima omo naftoro ngal ɗon gandal omo nafa dendagal musital ngal ɗi famɗi e ce men ɗo alimat ɗo goho ɗiɗi tati ha e ce men ɗi famɗi enen ko jangueten ko ɗi famɗi de wona affaire jangde nde en toppitaki ɗum wona haaju men enen ko woni haaju men o ɗum woni jangde aduna nde nden ɗon alhamdulillah eɗen nde toppiti eɗen en fooli henne kadi waɗi hen e jangguɓe nasara alhamdulillah e ndiɗo leydi surtout ñaabina ɗum ɗon kay alhamdulillah ɓe jawaka hen kono jangde diina nde nden ala doole ɗo si tawi noon diina ka jangde nde gandal ngal ala wallahi en tampat ko addata tampere noon ɗum woni joni hen garɗo foof naɓorat en toujours kadi a heɓta daɗere waktu foof waktu kala ko nanɗa ta aɗa heeɓi hen sikke samne an a ala annora a ala ko ganduɗa wonananma hunde nde ganduɗa wawanma fewnude e wonanama foyre nde ganduɗa ko nden mbawata yomnade ha ganda ɗum ɗo ene moƴƴi ɗum moƴƴani l'islam o ko ɗum lamdi en yo en janggo haysi wona en on mbirumi ni wona en fof kono goto wonana en he saare ta kala ko cohluɗen he famde diina Allah ka oɗo wonat ballo o walla en caggal Allah o ittidirana en gueɗe ɗe ni no juulirten o ittidira en ko selli ko hen ko sellani ko hen ay usasuɓe kaali en ɗo gueɗe kewɗe waɗi hen ko ganduɗa koko yakkata diina hay he dewe he o haaliɗo bide a wona wiide wondema kala ko hesɗi en ala ɗum ko yowiti he diina ka heno rewirte Allah kala ko ganduɗa ko noon Allah rewirte tawa wona noon nelaɗo sallallah sallam rewiranno Allah an ko belɗa ko hakkil foof ko mbawɗa e fewnude foof ko mbawɗa fewjude foof ɗum ɗon takata ɗum wona diina tawata wonno ko wondema nelaɗo sallallah alih w sallam o accirani en ɗum ɗon ko wadde ko ɗum ɗum addi sonko ngo ɗum ɗum addi luural ngal yimɓeɓe kawrata yimɓeɓe kawrata ndar hay he nde julde korka he julde taw ko julɓe wotuɓe ɓe funnague wotere nde nelaɗo goto on batindiɗo on Allah goto deweteɗo asaman o ko o goto lewru ndu ko ndu woturu nangue gue ko ngue wotere kono ɓe juula hande ɓe juula janggo ɓe juula gaɗa janggo koni tan ko probléme mawɗo ɗiɗo noon ɗi probléme ɗe caɗele wawata gasde tawta gandal ala gandal ngal tan wawata en rende renana en baɗe ɗe renana en diina ka mbawen wonde hunde wotere nde boom kono o mbo faami o e ɗo famani
oɗo mbo jangi mbo tampi hen kadi mbo wicciti ɗum ha o yiiti gonga oya ɗo o janggani kono mbo wondi e sikke makko he mbo wondi he fina tawa makko o yiɗa accude ɗum wawata yaade ko ɓuri hulɓinade en taw andama oɗo ne oɗo ko janggoɗo ko tampanɗo ɗum ne kono o reggintake de ala si tawi o yiiɗi wondema o reggine ko ɓe o tawta yimɓe ɓe koɓe tawri ko e tawalngal maɓɓe si o jaɓi ɗum ɓe gardinma kono si wona ɗum ɓe jaɓata ɗum ne woni caɗele mawɗe ɗum ɗum fof ko addi ko gandal ngal woni ngal ala doole he nokkuji men janggen jangde ɗi moƴƴide alqur'an mi wiyani heɓat kalis wallahi kono a heɓat barke hay harfu hay so tawi ko harfu goto Allah wamnima on ɗon harfu goto mi wiyata simore mi wiyata takande mi wiyata wondema ka kuñƴiɗo alqur'ana mi wiyata wondema a hunjima alqur'ana aɗo gollila alqur'ana mi wiyata ɗum samne ɗum ɗon ko darajaji towɗi neɗɗo Allah reena mo o reena alqur'ana ombo gollira alqur'ana oɗo ala ko serndi mo e malaikaji ɗum ko darde mawde ko daraja mawɗo ko martaba mawɗo on si Allah wallima goto hen heɓama he leñol he goto hen heɓama he ɓesgure he wallahi oɗo mbo wawa dadde janggo bimbi o danna ko heewi e leñol he o wawi dannude ko heewi wadde ko hunde nde ganduɗa jaɓen ne wondema qur'ana o wallahi so tawi Allah wallin ha en faami wano no fota faamirede ni en jaɓi kadi ko yamira ko hen en gacci ko haɗa ko hen wallahi en tampata gonat gotum en keɓodirat yurmede en keɓat doole en jarat yeeso Allah waɗa barke he koye meɗen waɗa barke he teskure he waɗa barke he ce'e he te noon hay goto wawa en funtude hay goto wawa en ƴeññude hay goto wawa en ɗaynude kono no hulɓini ni no jareten ni wallahi garɗo foof ñaama en garɗo foof tappila en garɗo heb inde diina garɗo fof tappila en ko en ñamana koye kaɗo inde nde ɗo diina heewi hani yimɓeɓe ɓe deggina guitta kalisaji maɓɓe jawle mum ɓe nattina façon ɗen ɗon gueɗe kono ittude kalis mum jangguina ɓiɗɗo mum hunjo alqur'ana o anda ko woni koye alqur'ana ɗum ɗon jaranani joom jarantama kono ɗi jaranimo si nani ɗo hande ko ɗum ɗo façon dente goɗɗe ta wona wano ngal ɗo ni wallahi yiyat kalisaji ko jaltata soko mbiyanmi tan mi yiɗa ɓayti min ɗon simi addi ɓe ɗo si ɓe jewti yewtere maɓɓe nde yoni kam min enen ko en gootum meɗen gandodiri kono ko heɓande en koye meɗen yurmede takata ha miɗen gadda wano ɓeɗo ɓe ballito en ha nde mbaweten suusde enen ne naaten he e ɗum ko wiyete wondema janggen e ɗum ko waddete keɗo ko findinde tan joom en findina en ha ganden deke simi iwi ɗo oko ponmi wadde tamne a wawa wiide joni hen ko yawti kono ko arta ko anna ya heblanu ɗum eyyi inchallah si tawi anniya o timmi a laɓɓinani Allah jomiraɗo subhana anniya wallahi kala ko yawtuno aɗa wawi ɗum artirde so bakkiloɗen e si tawi façon ngal ɗo dental hata en garɗo ni tan wona gargol mere ta en joɓoraki hen en miijanaki ɓiɓɓe men ɓe janggo bimbi haysi ko goto joom on yo ittimo ko jangguinemo yo o nattinmo e juuɗe laaɓɗe kadi o eto o walla mbo ha o heɓa gandal ha o jangga ha o ɗiggina wallahi Allah waɗanama barke oɗo ɓiɗɗo haysi ala ɗo janggo wallahi ko waɗi ko foof he moƴƴere Allah windananma hen baraji saabi on alqur'an saabi kaɗo diina saabi yidde sunna nelaɗo Muhammad sallallah diina ka hittani ko hitti ko famde diina ka kono si Allah wallima a faami diina ka ka hittani diina ka ñoɓre ala hen hana ko yimɓe ɓe nattini hen ko ɗum ɗon addi caɗele ɗe ɗum ɗon sattini diina ka kono si wonata ko laawol Allah poccugol ngol ɗo nde sunna nelaɗo sallallah sallam labtuɗo wallahi ɗum wona ko hitti eyyi ɗum ɗo noon woni ko satti hande hono paamirten diina Allah hono paamirten sunna nelaɗo hono mbaweten etade ha keɓen finde moƴƴere sa heeɓi finde moƴƴere ono nanduɗen ni oustage ono haalirene wallahi a daaɗi aduna he lafar wallahi a daaɗi aduna he caɗele ɗe miijotoɗa hande foof Allah ittananma heddi ko caɗoñi aduna ɗum ɗon kono ɗum ɗo fof ko wawde hebde aqida ɗum woni
tawhidu moƴƴo o mo ngannduɗaa ko ɗum ɗon waɗata neɗɗo o wona neɗɗo timmuɗo neɗɗo ɗigganiiɗo Allah joomiraaɗo subhanahu wa taala tawhidu o tan wawata waddema neɗɗo mo ngannduɗaa tawata oɗo ko neɗɗo alhamdulillah kono kala ko annduɗaa wona tawhidu wallahi jagaani de neɗɗo si tawi ko neɗɗo sirkiyanke o wona jagɗo wallahi o jagaani si neɗɗo woni neɗɗo bidiyanke wallahi o jagaani de so eɗen nganndi aduna o ɗi raɓɓiɗi aduna juutaani de wakkilo ɗe aduna o juutaani ko nafata joom ene oɗo aduna ko diina moƴƴa si Allah okkima diina moƴƴa diina jaɓanaaka a heɓi fof wona ɗoy kaɗo aduna tampere ɗum ko tampere aduna sa heɓani a tampi hay sa a heeɓi aɗo e tampere nde kay aduna ko tampere jo eto noon hantin kala ko gardinta yo won hunde nde ganduɗa janggo bimbi ɗum ɗon wallanma ha daɗa gardinen moƴƴereji gardinen ko ganduɗa janggo bimbi walla ɗe sa ardinani wallahi ñande jottiɗa fof a nimsadde te noon yaagol ngol baytata ko ɗum ɗo noon ko mbiyannomi tan affaire aji ɗi affaire jangde nde ko ɗum jinnomi e hollidde hoorem hollita musidal ngal mi wi'ani joni ceeɗe saare fof heɓa school kono gooto suuɓe he saare he hay si ɗo mbawata nabde o fof nambo toon kono o janggoya e ɓiɓɓe ma he ɗum aɗa ɗum wawi wadde ɗamne Allah okkima ɓiɓɓe hay siko gooto he maɓɓe wakkilo tampan mbo sa tampanimo tan Allah yoɓan no tampanɗa ɓeeɗo eɗen tampana ko heddi ko miɗa andi woɓɓe ɓe ɗo kono ɓe joɓana e ɓiɓɓe ma hay université ɓe joɓana ɗum ko kalis kewɗo ɗum ko aduna ko ɗum wawi boom on o wonoya ɗo hande o heɓoyta golle kono oɗo mo jangaɗa a jangguinimo alquran wallahi o rewat Allah fami dewal ngal o rewire Allah fof ko ɗum wiyete sadaqatul jariya ko ɓuuri moƴƴude sadaqatul jariya woni sadaqatul gandal sadaka ɓurɗo moƴƴude he sadakaji fof ko gandal ngal taw ko gandal sharia ko oɗo ɓiɗɗo ma omo jangguiɗa ala saago on e o jangguine on ɗon ne jangguine mbo o jangguine on ne jangguine ha ɗo hattoyta ɗo fof ɗum fof an windante on baraji wallahi mi itta kalise mi walla ɓiɗɗam o janggoya hunjo alqurana o anda no o rewirta Allah ɗi kam ɓurani mi noddeya mo nattina jawdi am ndi he alqurani karam kaalen gonga alqurani karam minen ɓe taliba ɓen jooɗo ɗo miɗon jippinana ɗo kamil wallahi Allah ɗi andi ko ɓuuri hewde amin nomin jangguirta ni sellani kono haalisoñ mon kon ko ganduɗa miɗen mowodira min nan hoko nafata sinno ko façon ɗum ɗo hande yimɓeɓe keƴatano ɗo kono garen jooɗede kettoɗen gonga o ganden ko woni aqida ɗum woni finde sellude ganden ko woni sunna nelaɗo mon sallallah hande sa noddi ɗum yimɓe jiyata wondema ɗum ene jari jiyata ɗum ɗon ɓuuri hulɓinade jiya gonga o ta yimɓeɓe cagganiri hen jiya hantin ko ganduɗa cakaɗo huynan ɗam ta yimɓeɓe ɗum jirbani ɗum kadi ko doole ɓe jarata so ɗum ɗon fof ɗima hollira wondema deke gonga o he mere nde wona goto gonga yimɓe mum heewata samne gonga ɗi muuside yimɓe mum heewata feera hewde kadi yimɓe mum feera hewde kono kala ko ganduɗa ɗi yaadi he doole sa a dartinimma ko ɓuuri hewde seydanna en so gacciten kakkillaji he koye meɗen gacciten dina men gasi en mbasi tan en mbasi ko mawni kono en mbasi fof so guetoɗen hata en goni yimɓe ɓe ganduɗa ko naɓorteɓe toujours garɗo fof naɓora en garɗo fof nan hammadi ari naɓora en suufiyanke ari naɓora en village ari naɓora en enen garɗo fof naɓora en moƴƴa ɗum ɗon firti wondema an on neɗɗo a anda ko mbatta ko a anda kadi ko gonɗa hen ko ɗum ɗo woni caɗele so guetoɗen musidɓe janggen ko ɗum ɗon tan ittata mone o wallahi no hersini gueɗe goɗɗe hen tawata a daarini nokkuji men he tawata ko ɗum ɗon fof a andata ko wayde jangde nde ɓe jaɓani janggo toppitaki affaire jangde haaju maɓɓe ngala hen mi famɗi hen mo ganduɗa mo jooɗo mo miijo wondema min on wallahi mi nimsi kono mi ittan mone mo ɓiɗɗo am oɗo o jangga kala ko ganduɗa mi heɓani mi etoto ha oɗo heɓa leydi men ndi yaaki de kono sa naati he ɗe leyɗele arabe enen e banggue ɗe ceemen fulɓe min de mi yiyani
gili Saudi ha Misira ha Murtani ƴeema oɗo ko ɓiɗɗo ñaabina pullo ni yiyaani jaata kono Amérique leyɗe goɗɗe en huuɓata to mi yiyaani ene en jannginta de jannginta ɗi famɗi he meɗen hannde mbiya oɗo ko ustas mawɗo jibinaɗo ñaabina tawata no ɓeeɗo nganndirani ɓeeɗo ne ɓe nganndira hannde no nandirde ustas keebu aduna o fof ɗi nana ustas keebu nda wiyama oɗo ne ko ñaabina taw ko ɓiɗɗo pullo famɗi de so ɗum ɗo fof ɗi foti neɗɗo jari accita hakkille e mum haala noon weeɓani kono ɗum ko kalami ko hoore am kadi ko enen jiiɗi enen jiiya ɗo ko ɗo jiiya ɗen ɗo jibina ɗen kono guetoɗen chance ni o moƴƴani gueɗe kewɗe eɗen bakkili hen kono ɗum ɗo ɗesilo aade hen seeɗa si en bakkilima noon wallahi en taƴat kutu hen sono wona mettere hakkille kadi wona wayde hebde kadi ko woni tan en jiiɗa ƴeftude tampere nde kono si en tampani ɗum seeɗa tan wallahi alhamdulillah en ɗeɗo men ceeɗo walla en puntina sukaɓe ganduɗa tawata kala he adunaru Allah ndi ɓe nanete sabi hakkillaji ɗi Allah okki so yo Allah waɗan en kay Allah holla en gonga e jonde nde juuti mi accida on he usta suɓɓe so tawi oɗon jogui ko jiɗɗon humpitade he masailuji ɗi ɓeɗo ɗode alansara o arde si alansara o kay si juulama tan min mbaynoto han ten en cibito en tori Allah jomiraɗo so jaɓana en ɗum ɗo foof e kadi wonɓe sabi ngal ɗo dental en tori Allah yoɓaɓe ko ɓuuri moƴƴude he jabdi e mayɓe Allah yurmeɓe yaaboɓe windanoɓe ala jannatul firdaus enan yafana en okka en battani moƴƴina battaneji men ɗi sallillahuma salli ala arama sabal ɗum ɗaminana mon jarama ñef mbaɗɗa ko ha mbawɗa adduɓe ɗo manen haaɓe goppi liggueji maɓɓe woto fof ɓe hade waɗde ko dawata waɗa hirna kono argol ɗo ranndin gule ɗum ko wakkila tigi yiɗgol tuuɓe yiɗani gonmen ama sago mo dari darde moƴƴere fof mo anda hen joni musidɓe woɓɓe heɓe lamdiɗo lamde hono takini honko takini fecco nogas e jeenayyi nduyiya mawɗo o mo ngannduɗa kam heyninano ɗon te ko lamdeteɗo saria islam o luuri e suka mum goɗɗo gonɗo ɗon ɓen juuli ɓe tawtiniti yimɓe juula ɗo e nder en waɗi ɗo defa ragal wakne gisna ko te suma do makla oya yiide imam o tigi galle mum yi ko wiyan imam o yi na ko dem wamni gisna ko oni kala ko haala hen noon ha goto lamdotaki sabu goɗɗo ko lamdo ene fof paami suwal awalu ma hukuma yusamma bil wasifa ɗum ko wiyete wasifa hoko woni darde mum e nder diine wasifa ika faan koyole feene ye siya kunto e koyɓe ala tallade to fo kan wo faan koyo mum ka feene aqida min beje tafundo beje wala ñinti kiila kana ma ɓe feejel mbe fenne folal ya ali al hakkilotu je kiila sallallahu alaihi wasallam a banta aman kar woro si adimma Fatima Aisha nin Aliou anin mo kote ngolu ye ñoo saba kiila la ceeta feŋola ɓawo nomo ñol ɗol ɓe je wala yaaje ko kiila ñanta ceetalal par kabriye ñoo saba wola feere man sore murta Aboubacar le kan kiila man na wola e nawo koyendi kuwol keta ko ma man na e nawol koyonde a farin kola abatuta fo sanji wuli killing sanji keme fula molka tara wasifa la kana ma be wol fe wo ko motilin talaba o man telin hakilo to o tanol woto wasifa manke sunnati ima bondi kila bulu adu ngam fale ja koytale wala nyiti ko niyo wasifa la nyini kay ba fule ba ala batolel ala bato ka bo jumale bulu ala anin kila niya dala ifaye imari warate nyawo nyang ife mol siata nyawo nyang kirimba so warate no ma nyawo nyang molu ba sendile kaatu munen kila make ahlul qurunul mufaddala miliyalon ko sanji keme saba folol mo make ya famle bang umawinol nata fayla jamana wota je a manke abbasinol nata a manke fo
amannake fo sanji wul kilin ko man to wota ken wala dina ala imam malik ko ma lam yakun yawma idhin dina mimman ke kila ala jamano dinan fala yakunu dinan abadan anene ke din woto wazifa a dolan ataken wala dinat سؤال ثاني كيف يقضى على اختلاف المسلمين في بداية صيام رمضان وغيرها من الآيات كما يحدث في دولة غامبيا ويكون هم نيرتي ندرغول julɓe fuɗɗa lewru korka supreme islamic council mo gini to sakan wata 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 ko hon wata haru huwa inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aray ko oɗo landi o wi ko honno huɓinirten luutondiral fi ɓeɗo huma hande ɓeɗo huma janggo ɓeɗo juula hande ɓeɗo juula janggo onno waweten huɓinirde ɗum waweten huɓinirde ɗum kono supreme islamic council darori ni tan leydi fof hooreɓe dawla no toon hooreɓe diina hino toon neɗɗo kadi ko ɓe jaɓa heɓugol kilifa heɓugol mawɗo mo hooliɗa الله سبحانه وتعالى ودالي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والله دفتي الله دفتدون نلادو دفتدون يسوع ببنك دين إكا دولة جوني سوبرم إسلامي كانسول كم بأردنا كل دين دي تندوجي فوقي دون أندي ونون ونتر بغاهي بجوغي جوداني بسوبرم إسلامي كانسول si ramadan no arde ɓeyna yo fof ƴeewu si lewru ndu yiyama nodda ɗin nombaji ɗon ɓe nodda supreme islamic council ɓe waɗa annonce lewru yiyama si yiyaka timmine balɗe capantati haɗay ko ɓuuri moƴƴude kon si laamu ngol wino iwtiri ɓaawo supreme islamic council julɓe ɓen kadi ko kamɓe tegi ɗon supreme islamic council nanen ko ɓe haali gon hooriden juuliden ko ɗum ɗo wawata ɗum ittude kono si tawi woni ɗum ɗon waɗaka wawata iwude because yimɓe ɓen on yiiɗo hikka waɗama annonce woɓɓe humi yani alarba woɓɓe humi masla yani alkamis aɗi ka juulugol ɓay wowlama wonnema lewru ndun ndu yiyaka alhamis koyo timmine balɗe capantati juule juma alhamis on lewru ndun ndu yiyama waɗa annonce sakita kono ɓe jaɓano horude alarba ɓe ɓe andi lewru ndun yiyama kono ɓe inni juma ɓe hooray asew on ɗum min wawi ala ko min wawi an lewru yiyama janngugo julde on ɗum horata horugol ñande julde ko masalan ko hunde harmone aray dal ka raɓɓinɗingol jaɓen yeesoɓe diina hino woodi ko annduɗa a suusani gon anda ɓen ɗon kadi ɓe suusata ɗum ɗon hooloɗaɓe si ɓe wowli hooriden wawi juuldude ino satti noon koko welani heɓude kono enen menen komin wawi ko haala rek min naɓata police min sokata min piyata joni no heddi e yimɓe ɓen assalamu aleykum warahmatullah jasakallah khaira e dow ɗon seeɗa ñande juula juma miɗa haala ɓiɗɗo kotaw o woni o tam billahi wallahi min mi yiino lewru ndu alkamisa minen goɗɗo ko tan suusa haal ko sen waɗama hello o witam billahi min lewru ñande alkamis mine kaari tan ko galle am ɗo mbiɗon ninara ɗum kono da mi wawa haal wima hande haalna imam oy kam wattata gila koko waɗi o yiyo yimɓe mbiɗo andi suwalɗum mo ay addi ɗo ɗumral saare wotere nde ngannduɗaa min addi ɗuma meɗi ɗiɗo lewru ndu en koori ndu ɗo e ndeer ñaabina ɗo kala lewru ndu ndu hoorama ɗo ndu dañi nogas jeenayi mbiya saare nde ko saare nde kamen wonɓe ɓe ɗon kamen fof ko tijaniyankoɓe fof ɓe mbiyene ko sariyankoɓe ko sariyankoɓe kamen en ɗin tagi ɓe feƴƴo hono tagi onko tagi feƴƴo nogas jeenayi mbiya mawɗo o mo ngannduɗaa kam heyninanoo ɗon te ko lamdetee to sariya islam o luuri e suka mum goɗɗo gonɗo ɗon
nden juuli e taw suuɗi jula ɗo hiɗe ɗum waɗi jazakallah khairan ñu dafa wet gis weer mu ragal mu dafa ragal wat ne gis na ko te suma doom mag la billahi yiide imam o tigi galle suñu dëkk mu ne ma gis naa mu ne billahi gis naa ko dem waaw mu ne gis naa ko mu ne bi mu naa ko oni mu ne billahi gis naa mën a diw jigéen allahu akbar سؤال بنن أكي من المعلومات سبي من المعلوم أن الخمر حرام في الإسلام ولكنها مستوردة من الخارج وتدفع عنها ضرائب وتؤمر بتلك الضرائب المسائل العامة كبناء المدارس وشراء الأدوية والطرقات يستفيد بها المسلم وغيره. وي عند سانغار كو حرمي عند الإسلام كل كو أدتي إيميل أدتي غامبيا دو yoɓa taxi ɗin taxi ji liggore wona darnugol skulaji sodgol lekkele e laabi yimɓe fof naftora ɗum hokon ñawore nden wawgol naftorɗen jawle mon lan moye atte bo pour haram na rek haram na xaalis boobu boo ko yuusee yuus nga ko si haram loolu rek mooy tontu bi lu haram moom haram rek la naam loolu rek mooy tontu bi lépp loo xam ne dafa haram kenn waru koo yuus soo ko xamul nag yàlla jàppeewu la dara waaye boo demee ba nga xam ko ñu jox la ko delloo ko parce que yeneen yàlla bi nee na bépp jëmm joo xam ne lu ko màggaloo mooy haram fa naaru awlaa bihi kooku yàlla dina ko mbugal si safara kon lu haram rek haram mu ne ci taxi yooyu dañoo liggéey lu mel ni ay école jënd ay garab defar ci ay yoon yëpp da ci njëriñoo ndax ma ne loolu yëpp laa wax loolu yëpp dafa haram suñ ko defee sax dafa haram waaw loolu laa wax benn aaje mu ne suwaal alladi yadday annahu muslim walakin la yattaki min zulmi nnas wa haqqi ljiran wala yaqulu lhaqqa wala yakum bilhaqqi wa kayfa yasu islam dino ala kulli kono ko mawnin kini o hula toñange yimɓe o hula haqqe koddiɓe o halta gonga o ñawata gonga hondi noon ko sellirta ala kulli hal muslim o ala kuta kuwol katara ala ɓaaro konol yeñil mum ɓe fota wolɓe mo ala kuta kuwol lati cheikh mouhammad salih ye fenna fo jang wato mbeɓe jang almal hakkiloto ja ko moka kuuɗo ke misilimiya konole ya famla ala salo e sahya barate ala ay soki mba fala ko ate asat wa sahat ala misilimiya wo an sama mbo kono bara ala sokolete ɗum ala sayan kan katnola ala si yam fan way bar molula hako aya kata e wo sende ala bika yam famo e wol assalamu aleykum ko ɓeydeten ɗon julɗo mo hani renade o hadis atadruna manil muflis ha on hadis si a jangimo iɗa wawi juulude julde ma sella iɗa wawi horude korka ma sella iɗa wawi ittude sadaka ma sella yaha makka yaaduma makka sella kono si a renaki e tuñugol kawtal tuñugol yimɓe ƴetta haqqe yimɓe a jonnitataɓe yawmal qiyama ko ɗi golleji ma selluɗi ko ɗimɓe ƴetteteɓe yooɓe ko ɗum waɗi si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wino sahabaɓe nda ɗon andi gonɓe woni pertuɗo ɓe wi ko woni pertuɗo de komo ala mbuuɗi o ala bagage o ala marchandise o ala haydara ko on woni perduɗo nelaɗo wina on woni perduɗo de o wi ko woni perduɗo yawmal qiyama ko arɗoyowo e julde o arda e sadaka o arda e moƴƴereji dewe Allah kono ara taw mo tooñi oɗo imo yennuno oɗo imo tuumuno oɗo imo rufuno ƴiƴam oɗo on ɗon aroya mo tooñuno o wiya Allah kaari de tooñunolan ndaare julde makko nde o juulayno no selli ƴette hen oya jonne mo o yennuno on ɗon kadi o ara wiya Allah o de o yennanno ƴette e korka makko on yoɓe oya kadi mo o barminno on kadi ara wiya o barminanno e hoore tooñi o ƴetta jokkere enɗan makko walla hajju makko o ƴette e yoɓe ɓe o tuuñi ɓe o jogani si tawi woni ɓe ari o yoɓirama golleji makko haaɗi lanni tawi ɓe o tooñi ɓen ɓe o jogani haqqiji ɓen lannaɗi nelaɗo maki bakkatuji ɓen ɗon ƴette ñappe e dow makko o ƴette o naade jaygo nelaɗo makko o woni perduɗo
waɗi na juulugol ngol ɗum landa haqqeji ko ɓe wooli ɗo kon si a renaki ɗi siko ange debbo ma woni a renaki haqqe makko juulugol ma e korka ma fof kanko ƴettoy ko wona noon kadi debbo on so renaki kawtal kadi si renaki ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam ɓe maaki wallahi gonɗinaali wallahi gonɗinaali wallahi gonɗinaali ɗate tati ɓe wi e kombo woni on nelaɗo ɓe wi kala mo kawtalde mum hoolaki boneji mum on o ala iman timmum idan juulen kono renoɗen kadi toñugol renoɗen haqqeji kawtal ɗum jaara hal muslimul mutakabbir yasihu diinu o nda juuɗo mawninkiɗo diine makko sellat woni ɓureyre nda diinam dina wer ala kulli halun alkibriyau ridau rrahman reylu loolu yere yàlla la waaw képp koo xam ne nga fa mandika nga wala ko de womum ako fawwarode ala la siti fani mi wooti momo ye fawwara e salon ko komin asila ɓaaro tiñanol a seedundino dimba konol muslim o ma ñanda kela mo warariŋote ya famle min ñanta kela ye fammaji ala la kiila ko man tawadaa lillahi momo ye fammaji alaye rafa'ahu llah ala ke kumande ala ke cikandin woto min beteyata fawwaro wonte fenti mi yaalon ko muslime cendo daati kole ma fa e funtinde muslime ya konot bari salon ko yeɓe kabairu zunubu len yeɓe junubol lela milmu junube ɓaati ɗum a si sambano dimba kono sual ida mata al insanu wa kana alayhi daynun hal la yusalla alayhi ida lam yuqda daynuhu aw lam yadman lahu ahadun yakada e dayni an hani nda neɗɗo ko wiyete ko joni ndawmo ñamni simo waali ɓure e kewi ndamo jogui ñamade oy ndas tawi neɗɗo maayi omo ñamli nda o juuletaki ñamade yoɓaka walla woɗɗo goɗɗo waɗade garanti jeefamo almamolu janniɓe salle ñanta julolu ñinen kaalal ɓawo cila sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ay moola salo tujele mi yaalon gam mo mala julo garanti woto min ñanta kela a ñanta koylale ko foñin juloɓala ha juloɓala almamo ye lo faye koy ko moye garantiyeta ko wole ɓa jol wole ñanta kela fonatara mole mati mi yaalon ko atemu korin tugota kortala tala julo jonola ala ko momo ma ala la cila ko momo e julota e ma jono ate ala la cila le ma jono bari mim nimbe na society ko no jang molla julol nyanta kankula ala le fo mol ye damano ta wala ko la almamo ina lo bara almamo ina do julo bala ay salala amanya na fe ala wo nyam anyanta ko ila janna wa sallam oy mo ndax mo nañ ko julli mo ne wada nañ ko julli hanka wala fo ha ni garanti wo tata molo da ja konte ba jolal silan julo man tere daga nata ahkamul janaiz le kabri wo keta cila na ya mari ja ka faale fo e julo nyin jole ba bara saltal ko ni ma garanti ako ni ma garanti ko ni ma garanti al hala fulale be je pour nga wo fulo ko ma afkuma natara mole mata sa jono mol ba jola almamo kana salala di modol bar natara mole mati mi yalon ko korin tungalen cila ka telebe korin tungal la julo jol na jemo le famma moy okay o labe de neddo se mai ko nyamande itto haale sada nyamande laate taw e ko toppitorte ko do goddo mo wiade garandi yo laare ko acci ko taw nyamande yobe so ala ko yobi non garandi wade ko wona maade fo do men warnaje wala sadak ko dum laate taw ko nder ko acci ko nyamande si ala nan goɗɗo waɗa garanti kono wawta acci omo jogui tammi oɗon kala ñamande yaalo moɗolu ka fa wol koruntugol e wolti wol fangol wol momo folmi molmi yaalo go juloɓe la koruntugol mol ñanta yam fala wala ala qur'anu ka fala wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara ni momo koruntugol da man julo jono mol ñanta jiɓero kede ye sonen do ga ya fa yam fata fo wonte katum akoy tam mol be saate ko ne janko aman julo nyinga ma jonu bara man ka tapale bar tapale kumo almamo ka fa itandila ko nyimmo tapale wolti manya na sallara to molgul sama ko to wosike kuluroti molye afo hal ma yafaluhu ba'du an-nasi min talab al-hilal yawm as-sabi min shahr ramadan khasatan idha lam yubda siyam fi yawm wahid kama yadda ibadul
فريقين أحد الفريقين أنه هو الذي وفق بليلة القدر وينفي عن الإخوان الباقين أن وجود شهر رمضان. وإلا دار لو فلنا غانيان نو غاي جيدي أن غاي جيغو ميلا بادي كيتيم سوبا كدا بالو غاي ساينو بيا هيبي سايا هبان ساينو هيبي بيا جول اونون كبي لو جما هون داكو دum ko tri diine ma hukmu dalika da lolu yalo nyin kitimu nyino ka nyini tel kilina amanka kilala sunnati kilale warata molu beti nintil tango dum da shaddal mizar wa ayqada ahla akate sitile aya ala dimba ayalu kuni yesali ya nyini tiltango la tiltal labanko wol tiltal labango akatilol mu kumandi tilol beti wolen til mo nin kilin hadiso nadal min ka fo mol ye ko nyinan kila ya tandi mol la ko til mo nin kilin wala keta laylatul qadr anata hadis do til mo nin lulu ubay ubun kabla hadiso til mo nin warawla ya famle woto mimbe bondi la khilafo kono asikeno sango do la ke til mo nin warawlote sango do la ke til mo nin konontote sango do la ke til mo nin lulote sango do la ke til mo nin sango do la til mo nin kilon wala na kila ko nyeko ala ñini taharrawha fi ashra al awakhir ala ñini tiltal labankol mom ya commencé kabrin til mo nin kil nga fotil mo nin kononto akoyta ko wala ya soto bar mom ya lan ka ta katras mol sabala ha karota tale kar man tara dendi wola karla tanin karla tabal ya dina ko man tara dendi wola wala tin tole wala nata kila kan ne kay ko yasalunaka anil ahilla ala ko qul hiya mawaqitu linnas ha ala ya naati don ka naati mo bar ka fogo ha karo fel allota woton telenga kiti mo soto dalila kilintaje mo malon kila sallallahu alaihi wasallam ya londa lungal lay molu tara sonko la ya famla anyinata kabra ko fa un situ yen inandala wota ala nyini ka kumasi tilim wangoto kata fo tilim wonni konon to mi ya nyini wokon wala ya ba nyini la mundela wala suto saloti ani alquran karango ani adkarul mumbota kilabul sallallahu alaihi wasallam komin a isaye min fo ka ako cilaye ko nimben talugo fembe mun fola mimbe diyala ala akaye ko ya fa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna molyof amma bar nga tabulul kosi mbe bambala ila fola wo kalanta yalo woni dina kilima nawal moli ye dino bula alquran bula ye salol bula yenata jikande sallallahu bambala ila bambala tulun teje fen teje mi yalo ngo dino kono tulungola ya famla nimu yako nyama itaso la ni tata lakira wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ibeta fenne tar la je mi yaron ko e me yilamun woto alga cilala sunno noma aya nyini nyama nga nyini wonya wallahi o nan wa subrin sam kan sul mawjud no Cheikh Sar haaliri ni menene ko me yi ga defte nyaawori lewru ko si dayndu yirama ga kanangi ne mutirta to usa sabali no do cerno amen mo wadi sharia mo wadi luga ko yi adon idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru ido fo ra'aytumuhu ko ga si on yi lewru non ga hore dum woni ramadan lewru korka si on yi ndu woni shawwal taƴe si niɓɓiti ndu wawi yaldude ndu ronke yiyeede timmine limore nde balɗe capantati horon walla taƴi kono wondema nogas e jeetati lewru si yiyama ko ɗum ɗon woni ñawore nde ɗum min yiyaali ɗum ka bindi wondema ndu yiyetake ande gadi lewru noon ka asaman ga ndu woni ala ka ndu yaha kono ñaawore nden ko waɗira ko ga woni ko ndu waɗira si tawi noon a yiɗi yo yimɓe wowlane ko bindi addali ayi ay sattani lewru yiyete nogas e jeetati walla yiyetake si yiyama ko ɗum ɗo woni ñaawore minen men hawrani en eyi ko ɗum tan no Cheikh Sar haaliri سؤال أخير سؤال أخير لم قال ما حكم هذه الصدقات أي أبكار تذبح عن الميت إلى الصدقة ما حكم صدقة يطلق ذبح الأبكار أو شاة عن الميت صدقة عن الميت وكون ñawore neɗɗo maya nagge ware walla dammi wiye sadak mayɗo koko ñawore mum lan moye atte fofo
ala kulli hal munna ba fena mooy ne yow da nga xalaat rek xaaral ma rendi xar bi ma joxe nit ñi sarax si biir dëkk bi pour nga yéene si ne suma bàyyi laa koy jénne sarax loolu amul benn problème su fekkee ne noonu nga ko defee waaye jël ay bés boobu laa koy reyal di ko def diine loolu moom foog nga am dalil xam nga tey su ma mënoon naa dox rek ma gis paa bi toog ma ne ma yéene si suma $100 bii nii ne suma bàyyi laay jénnel sarax kenn du la wax ne loolu araam la ma yéene suma xaalis bi ma gasal ko teen amul benn problème ma gis ne waa naanaa ba tey ñoom géej nañoo lekka yàppa ay pol lañ duñ dee am yàppa ma ñëw fii ma jënda xaar nag ma rendi ko fees ko jox nit ñi ma yéene si ne suma bàyyi laa koo defal amul problème waaye su fekkee ne nag yow da nga ko takkane yow bési juróom-ñaareel bi nit ñi dajaloo mbaa bési ñeent fukki guddi bi nit ñi dajaloo loolu foog ñu awutal la dalil xaw ma ndax yow si fan nga koy laajee muy laaj daana aksar yaakuzunahu min tarikatil mayiti sa yite kuma dole nata ko i ka wo koɗo taale i ka ɓondi fure wala nafulol furew kabiri wo fata ala wo nafulo moma ñanna fembola je niyamade ɗon alladina yakuluna amwala lyatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna saira mol min ka alyatimol la nafulo tay ka ɗomo e toñero kan i salon ko e kaddi mbala ɗo moy kono ɗum janabala power station ɓe fala jeel ɓawa alala ko kullama habat akoñadi zidnahum saira sair iɓe fayla jeeloto woto say nimmo ɓanta ala nafulo mol ya landi ya tala ɗiŋol ya soto musol ya soto nin ɗi musol ɗammale babulu fandiŋol ye ɗum ni wolte je musolu ya soto ɗinkewol ya soto ɓaalu ya soto koɗo tala wotem wolle tamu nafulo fo na diyatawol ye ɓe kam ɓenta i kokkoɗo ñimba bondilam famale sadat amma ka ta ila koɗo to kake sadati woma ñanna cal nam moy lan dañ la ko reyal si lan xam nga wasiya boobu du mun a jàll yow ba nga dee yow moomatuloo xaalis bi sa wasiya si li muy jàll mooy xanaa nga ne kii ngeen may ko diw waaye loolu bu mu paase a sulus ñetteel bi wantaat bi bu mu paase loolu su fekkee ne sa wantaat bi mun ngaa may koo xam ne kooku du la doon yaa ko yar mbaa keneen la si dëkk bi nga ne léegi man su ma wantaati xaalis bi ñetteeli xaaj bi may naa ko diw loolu man nag manees nga kaa def waaye nag amaa di wasiya ne su ma baa jee nga ngeen jàngal ma alxuraan te rey li loolu amuloo ci benn dalil loolu mooy lu wér da ngay yokk si tawi woni jawdi makko nin ko wasiyi ko ɓurani tataɓal jawdi ndin ina wawa sellude إذا لم يكن أكثر من الثلث. نعم. فهمي. نعم. أي كونو سيتاي وني كو دون دون دان وني كو أجي. سوكابي بين على كو بيرونا سي وانا دون دون. أي جوني يمبي يتي وانو مايدة بوادي دون كم وانو فيو حاجو. بجودو نيند بالي دي فوق بهيرسا بناجي ino sakine no tipine be yota don ina mayde kaari weli mayde kaari welani dum don wona na rak leji yo tam ñu dem añi ay joni si tay woni ko e jawdi ana yeremuloñu yeremna do ka o wuri o wasi dum don tay woni e maslam qur'ani feccere tati jawdi ko acci ko ina wawa sel nan ko fekke am fami inshallah wala ka o imane do dal si may min ba'di wasiyatin yusi bi a'dani ko wasiyatan memte e jawdi ko mawdo acci e nyamande sadaki detaake ton o do suwal lam do wi ma hukmul qawlu bi anna ma talaka al mayitu ka basatina hukul dirijal faqat duna nisa kama sulban robol nyaawol wiegol en si may ko acci ko wana gese robe jiya hen ko worbe dibe wa acci be tan worbe tan den ko ete nyimbe fota wala fa e cietala jinde ite ñimmin fotenting li nga wax ni moo tax donn bi wàcc ɓaawo sahabiyele ɓe jee e ka fa e saɗa nin kiilatata ohudu celo la ate fata jee silangay ɗi musu fulale to ana ala muso ana ɗo ko cew aɗo ko cew e nafulo ɓe ta aya muta fambulu
ɗi musola ko wol data ja ko muso yete mantarante la kabilo fankol nko tola na fulontel tam sila wole muso kam fa nata ta kila ya sallallahu alaihi wasallam kabra fa kila ye dei akay nga singa ala la kitiyo bat ibe jedoro ya ja ci alqur'anu jita kila kan ako yusikumullahu fi auladikum lidhakari mislu hadd al-unsayayn fa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutha ila akhir al-aya ya je woto tala kitiyo wala fa wonat woy ay di musol da bon di jele ala alqur'ano nata awlad na fo jang abi di musol nin cebbe celbe la munaka o fasar alqur'ano ka fam fasar la akoy li zakari ke cilingo mislo hadil unsa tabe musufula la niyo sotol nin cewa ke cilingo e tan soto musufula momo e lulu soto woto say wala ye da don di je nimi ye da bon di je nin ala la ba bon la nyoto jamune be je sonta musole soto mi war nafulo wan nin sol bar kunkolde buka musole ko afata hani nin tombo hani nin kasiya bulo ay woda maltu ibe musol ni lalal gese to robe kebare gese ha hani kas hani lo hani laciri alla laciri ngal ka domo na e poti lulu poti nani tu de poti nantu ay di musu fula so dani din ke kilin din ke poti laciri poti fulota di musol momo poti kilin ni ma ke wo nyama ni fata jahannam ini ala baba la ñoto lacciri ko fe bare gese o gese o tan donen ande jaba don nayidi e be ni ko gese do be mamata kala mo remi gesa non ida zata bustanan wa huwa mawsul jami wa anda alayka ismul ahdi bakkat kala ko coñja da roli bakkata nyami jawle al yatimabe jawdo do daganta ko mamu ara be be babbi sako babbi no gas shukran Allah do ko ni na bake kontan da bake ini garol men ngara jam lafta la kilin sinema lunno soto nan ne moje sarola musolo ya fam ayin karamu da ko muso na be sarola adula be nyanta murala na man ka bulu jamboti ana nyada ana sinkamo yo bar ngawo jabe salga nyawe ay mendum abulo be murarine ay mem fana jindi a jida la foduma ita singjala so lafta nyinin karo kala wala foro salo ada la bam famanda alhamdulillah ita la nyinin karo ko mata ba wo muso min salta ila wala na kabri ko anyada la nyanta funda na pultete lo bari ko ana sinka watije sinka nyanta muralale sinka nyanta muralale ala fano nyanta lala singol kan fasingo be mura wala salinyati musola ko to mumbeta amma musobe salila asinka funtita ala salobe la njurlal woto wo muso min salta nukun ala jebe nukun wala sit ha kila sallallahu alaihi wasallam ko musoli le ko ala kuruntal noma sibran fayta fay no sibirosi kabri salama e o me ako kila ko idan lan kashafna woto nangay bolbe funtla kay fazira akay woto ala kuruntal noma fay min si fayta fu nono katosi woto muso nabe salola anyanta jurulal fasimo kanaji abul tete ode ana nyaada wosi nin kelte je comme aisha muf ako ntel taratan nin kilabe e fenko haramola mbe tawafol fa idha hadana ar-rijalu sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha wa idha jawazuna kashafna nin tartan be tawafol nin kila nin cewol nata nkan nyaadal nin cewol nata nkan nyaadal nuko nin cewol te je woto mon kan nyaadal bondi bawo tawafo muso nyanta nyaada bondal woto nabe salola nyaada dorong ana pultete bara sinkan wobe nyanta nukunnal muso mu yewo ke nyaala wo muso mu faqi halati almala en najo kira mun legi ngem bi moy las nga bala mu ne yow kan salasi du jeex bala okay mu ne ki alladhi ajaru alladhi laysa lahu bustan walakin innahu jarun وهذا الجار يودي بعد بطان للناس البعيدين عنه ويتركه او mo jogi ko koddijo ala gese ko koddi jebtal okira gese modube o heba ala atelta mala femote atelta mala femote hansan akole atal dron amare hanna jawyata bara atelta mala femote sariya o gan there is no law between the man and his property mona soto femo
wo luwato ta tel tamal fe ngamane drok ngata ya nga kurwa sa nga faye ko ndel fara muy signol lati ma koy wo ka mane nele bar mo bi ka force ka ta tel tamal fe ngol akhir last leji assalamu alaykum warahmatullah alay cheikh sar ko wi gon en wawata mo forsude kono non kawtal ɓurɗoma ɓattade aljaaru awla eyyi je kawtal ɓurɗoma ɓattade on ɗon imo jogui haqqe e ma ɗahani wattande yiila because hande yo Allah dandu jeygol si immike e suudu ma a yalti a noddi faabo oɗo aɗotoɗo arde oɗo wona ya yejjutuma te kadi si tawi woni a heeɓi haaju hiɗa hollude islam wiya fuɗɗoro kawtal joma masalan koddijo ma ɓurɗo hiɓɓude e ma si a heeɓi kadi masalan ko wawata okkude a wawata okkude fof ndaaru kawtal joma ɓurɗoma ɓattade on bigo diwgol on ɗo yaha en innani dagaki kono noon a ɓurɗoma ɓattade on kanko ɓuuri handude wattanen yiilayde ɗum inchallah jara قال هناك حكم قال من يقال ان النساء لا يأتون الجنازه ان النساء لا يأتون الجنازه wi a rewɓe tawetake so fuure nawama juuloyko walla suuroyko hokko won ñawore mum النساء شقائق الرجال في امور الدين musolu ni bakilin fakilin mislimi ya jokono ko woltol asigano musodol fawol be je wolle fawoye fure masalo no cewolti sila jannim be nyim muso ce fure o balla do radio musodol be je wote tambino la mon bar faqih halen ay ci la sunno fengol be long ya famale ngey bulay fana ye sali ya jel momo be seniari kono afana silo no mol ko mala ay sali ya famale ay sala datale musoy mabo mabe mol fe fure masalo ta datal sare yawo o dandel wala ngola nan koy tel nintel mu bakilin fakili nyollati fenkol kon musolu dolbe je wala karamono musolu dolbe je wal silata alala musolu dolbe je kabrin be salla fure wala safeta bala alala kila ko nimmo tannani sarta fure wala miliyalon ko imam fulanka fu safedinte bala wo fure woni abeta arjanal sila nin cewol be safe kutol siti dum fo musu fula sabale be je sila nde oltal akole atal de tonya fon si tonya fo nyoyet woto alinge bulay fana yelo ko ma ye sali ado bato wolyo be kolon nkana musol da ko ndiko de fana da be dino ton alo marare so kayro nana banko al male al so kayro la al male al so arje firngola ani jato ke ndani siman tanko muhammad salih ye diamu nga ko ngata ko ko le ben sa en kase ko mbol ok joni haray ko wido kon yi ay si arama joni e fatunde rewɓe ɓen si innama no juulede fure on aya rewɓe no jooɗi kamɓe ɓe arata ɓe juula ɗum ko faljere no islam wiyani wondema debbo o juulata fure on dalil ala ko woni kanko o yahataka berɗe o yahata yani o jokkata worɓe ɓen ka ubboygol kono arugol ka juulete ɗon si tawi woni himo laaɓi mo wawi juulude ella wo ala hen te kadi hino moƴƴi rewɓe ɓen si ɓe juulde fure ɓe janggay kadi ko honno fure juulirte no gasa kadi hara hino toon ɓe anndanɗa hoore ma du'a maɓɓe hino jaago because neɗɗo faatiɗo on no yimɓe ɓen heewiri wo ɓe du'animo ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e makko ara rewɓe ɓen si ɓe ari toon yoɓe juulu ko waɗi noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi si neɗɗo faatike a ari a tawama ha o juulama ina jogii qirat ko fotata ko fello Uhud baraji si a jokkimo a yeehi ha o ubboyama heɓa kadi ko waɗata noon fello joni kamɓe ɓe yahataka ɓerɗe kono ɓe wawi juulude ɓe heɓa ɗin noon baraji assalamu aleykum wa rahmatullah ara en jarni nana ba fof ɓe jarama ɓe weltanama yaani alaji sar kadi o jarama o duwa ke gali bisimilla nga duwa kadi duwa bisimilla alkal ba ka lafta diamo joni alkal no jogi hen ko wata ɓeyde inchallah assalamu aleykum oɗo ben baɗɗo feere ha o ben ha jalen ko kondina min yiɗi nene goto baba goto ɓen ko min jii ɓe wiyatani ala ɓe wiyatani on fof ɓeɗo jarna kanko baɗɗo ɓe Allah yumɗo o yaafo amin ya rabbal alamin amin ɗon tori kadi duwa sarede malol min duwa yaya hi malol min sarede duwa Allah hokka min kawral hokka ɓeynane min diine o
Allah yirta kakkilaji amen e penale e jiiɓuɗu min nangodina min nanga diine Allah eyyi joni ko ɗum on jarama yalla nañɗa fekk fii dewen mi wetanima Allah mi wetanima bala ngam ɗum mi jellade gila rude ko ka ɗum dari ɓe jellade eyyi alaman e tarajan jaari amini almay fanan kende ala almay ye saate e wati alaman saate joni e wati saba ñama koye ɗon fan aji falon ko mawɗo men tigui e tundu he sunna o ɓooyi wurno sunna inchallah konngudi aleykum salminama musidɓe tawde nder ɗo siwtinirten e haalande ene islam ko ngannduɗa enen ɗum tan ko fuɗɗiɗen ngannduɗa eɗen ɓe jetta enen ɓe jarna eɗen toro argol maɓɓe ndimen leydi wasa poɗi nana badam kono yaha e jeeyeje goɗɗe he ɗum ko waɗi ɗo han sa laari kala mbo accete ɗum hakkille a yahat hen ko juuti wa ɓeydototama ɓuytota le islam neɗɗo wawa dak e ɓaawo islam ko julde nde so tawi en ganda no juulirte rukkuji batteɗi ɗi fof hunde fof ko foti ko ɗon waɗen mbawa ɗum en ganda ɗum en keɓani arde no ɓeeni ɓe gandina en ɗum ɓen ɗum ko ɗum caɗele kono minen noon jetta min noon jaaro ko jangguinɗon min ko ɗo e ko ciftiniɗon min ko ɗo so toroto Allah jomumen yo Allah accu ɗum e takkilaji meɗen Allah waɗa en wawɓe ɗum liggor ya barke Allah بارك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في قريتنا هذا وأن تجعلنا مسلمين لك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا عبيدك بل عبيدك بل دمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وقائنا وسائقنا إلى جنة الفردوس اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها في الدنيا ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemi. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani.